Misliš da će se on ili ona promijeniti ako ih dovoljno paziš, voliš, trpiš? Neće. Misliš da će onaj tvoj toksični partner, prijatelj ili član obitelji jednog dana ustati iz kreveta, pogledati u nebo i reći bio sam apsolutno smeće, ali zahvaljujući Luki sada sam pronašao pravi put. Idemo malo pričati o tome zašto gajite lažne nade, kako radi vaš kompleks Boga i kako prepoznat stare toksične obrasce zapakirane u novi terapijski rječnik i ostala sranja. Ljudi se ne mijenjaju, mijenjaju samo taktiku. Ali obećao je. Znam da je. I po ko zna koji put je prodao istu priču u novom celofanu. Nisi rehabilitacijski centar, prestani biti naivni majmun. Ma nemoj. Znam da vas jebu malo emocije, pa moramo krenuti s činjenicama. Sjećate se kad smo pričali o neuroplastičnosti? To je zeznuta stvar. Mozak se može mijenjati, ali to zahtijeva jako puno energije. Teško je formirati neuronske puteve koji su se formirali prije 20, 30 ili 40 godina. To zahtijeva brutalnu svjesnost, godine terapije, krv, znoj i suze. Ali znaš što apsolutno ne mijenja nečije neuronske puteve? Tvoje kilometarske poruke na WhatsAppu koje on ili ona ni ne pročita, nego samo odgovori sa ok, sorry. Problem nije samo u njima, problem je u tebi i tvom skrivenom kompleksu Boga. Mi spasioci imamo nevjerojatan ego. Mi mislimo da smo toliko posebni da će netko odbaciti cijelu svoju osobnost samo da bi bio s nama. Pa za druge je bio šupčina, ali za mene će biti drugačiji. Neće, jebote, neće. Nisi čarobni štapić iz Harrya Pottera. Statistika kaže da se karakterne crte osobnosti, takozvani Big Five, drastično ne mijenjaju nakon 30. Ako je netko bio sebični narcis sa 25, s 35 je i dalje sebični narcis samo s boljim autom i više izgovora. Prestanite na ljude gledati kao na neke projekte. Nisu oni neki stari ormarić kojem treba malo šmirglanja i nove boje. Iznutra su i dalje truli. Ali Luka on je drugačiji. Više ne viče na mene, ne vara. Super je to, ali ajmo pričati o tome što se zapravo dogodilo. Nisu se promijenili, samo su shvatili da stara taktika više ne pali, pa su napravili update. Evo kako najčešće ta nova pakiranja starih sranja izgledaju. Nekada bi ti jednostavno rekli da si lud, a danas su svi položili TikTok psihologiju. Osjećam da tvoja reakcija na moje spavanje s tvojom sestrom narušava moje granice i nikako nije u skladu sa mojim procesom iscijeljenja. Naučili su pametne riječi da bi te elegantnije sjebali. To je kao da serijskom ubojici daš diplomu iz anatomije. Nije postao kirurg, samo sada bolje zna gdje treba rezati. Druga taktika je slanje ljubavi i svjetlosti dok te ignoriraju. Zovu to odvajanje od negativne energije, a zapravo i dalje samo izbjegavaju ikakvu odgovornost za svoja djela. Treća taktika su mikrosranja. Nekada su radili ogromne drame. Pili, razbijali, prekidali, a sad zaboravljaju sitnice koje su ti bitne. Suptilno te podbadaju pred drugima u obliku šale, a kada ti pukneš, oni ispadaju žrtve jer Bože moj, pa to je bila samo šala. Zašto si tako osjetljiva osoba? Klasična zamjena teza, stari obrazac dominacije i nova metoda torture. Ali zašto pušimo te fore? Zašto nakon 5. šanse dajemo i 6? Zato što nam je mozak doslovno nadrogiran. Ovo nije zajebancija, pričamo o dopaminu i nečemu što psiholozi zovu povremeno potkrepljenje. To vam je isti onaj princip na kojem rade aparati u kasinu. Ne daju ti nagradu svaki put jer bi ti dosadilo. Daju ti ju nasumično. Bude ti užasno 3 tjedna, a onda on ili ona napravi mrvicu dobrog dijela. Kupiti čokoladu ili kaže volim te s pravom emocijom. Tvoj mozak se raspadne od sreće, dopamin ide u nebesa. Znao sam da je duboko u sebi divna osoba. Treba joj samo vremena. Idiote, to nije napredak, to je mrvica koju ti baca da ne umreš od gladi i ne odeš. Ljudi koji mijenjaju samo taktiku jako dobro znaju koliko točno malo moraju dati da bi zadržali tvoju investiciju. Ti si za njih dionica, a oni plaćaju minimalne dividende, drže te na aparatima. To je honeymoon faza 2.0 i traje ravno 2 tjedna, a onda se update zblesira i vrate se na stare postavke. Pa kako se onda izvući iz tog sranja? Kako ih prepoznati? Podijelio sam to u par kategorija. Pod 1. Ja sam se promijenio. To ne vrijedi točno ništa. Ako ti netko mora reći da se promijenio, vjerojatno nije, jer prava promjena ne treba PR kampanju. Prava promjena vidi se u tome kako se ponašaju kad su pod stresom, kad su ljuti ili kad ne ide po njihovom. Gledaj djela, budi forenzičar, a ne publika u nekoj lošoj predstavi. Pod 2. Uoči prebacivanje krivnje. Oni koji mijenjaju samo taktiku nikad, ali nikad ne preuzimaju potpunu odgovornost. Žao mi je, ali ti si me isprovocirao. Oprosti što si to tako shvatio.
To nije isprika, to je PR spin. Prava isprika zvuči ovako: sjebao sam, kriv sam, napravit ću sve što treba da se to više nikad ne ponovi. Sve ostalo je gubljenje vremena. I po 3, ugasi tu svoju nadu, prestani se fokusirat na nečiji potencijal. Joj, on je tako divan kad ne pije, kad nije ljut. I lav je divan kad spava, a kad se probudi i dalje će ti odgriz glavu. Zaljubljivanje u potencijal je kao da kupiš zgarište kuće i spavaš na pepelu. Zamisli kako će ovdje biti lijepo kad jednom netko sagradi krov. Ti spavaš na jebenom pepelu. Probudi se. Ljudi se mijenjaju iz samo jednog razloga, kada bol ostanje istima postane veća od boli koju promjena donosi. Ali dokle god si ti tu, dokle god glumiš spužvu za njihove pizdarije, amortizer za njihove udarce i terapeutski kauč za njihove traume iz djetinjstva, guess what? Oni nemaju razlog da se mijenjaju. Ti im to doslovno onemogućavaš svojim spašavanjem. Tako da najveća ironija je ova: želiš li stvarno da ta osoba dobije priliku biti bolja? Ostavi ju na miru i pusti ju da tresne o pod. A ti prestani glumit humanitarnu udrugu za spašavanje emotivnih invalida. Nisi Crveni križ, spasi sebe. Ljudi nisu aplikacije, vaša ljubav nije čarobni štapić, a dijela imaju cijenu. Pitanje za vas: koji je najgluplji software update koji vam je neko pokušao prodati? Odgovore pišite dolje u komentar, a sada je vrijeme za rezultate jučerašnje ankete. Ako želite sudjelovati u novim anketama, zapratite me na mom Instagramu. Hvala vam što ste pogledali video, budite mi dobri, lijepi, pametni, šarmantni kao i uvijek. Vidimo se uskoro, a do tada odjebite u skokovima od takvih ljudi i spasite sebe. Uživajte!